SK Broadband service na miyam gidamak kudong sabak ya puduna lakseri. High speed internet service ke tuan plan sing laser 450 plan da 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yang kai hena amasung SKTV ki OTT pangbigani. 550 plan da 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yang kai hena amasung SKTV ki OTT pangbigani. 700 plan da 500 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yang kai hena amasung SKTV ki OTT pangbigani. 850 plan da unlimited 100 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sahum yang kai hena OTT da SKTV, Z5 amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1000 plan da unlimited 125 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sahum yang kai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1300 plan da unlimited 150 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel samri yang kai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Geo Hotstar amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1800 plan da unlimited 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel sama yang kai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Geo Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari pangbigani. 2500 plan da unlimited 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel sama yang kai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Geo Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari pangbigani. Customer request da ETV Win Hoisoi natraga Sun NXT su lobi bayagani. Akupa marol gidamak Kaisampat Junction da laiba SK Office natraga Sangay Plong Mamang Lekay da laiba SKTV Office da lakpiu. Mobile number sing 8974-633-320 natraga 8974-209-152 da call to birak pasu yagani. SK Good evening, Kurumjari. Welcome to SKTV. The Manipur Files po meeting tabiri ba pumna magpo yan han ba magtada CHONGTHAM AMRITA na taram na okjari. Ngasigi khana jagada ba topic pujarakli basi Manipur drug trade on Trump's crosshair hari bagi hiram sigi matang na khana jagada bani Numit nini ki mamang da US President Donald Trump na United States ke Congress da presidential determination haiba document ama hari basi directive ni masigi directive se US President na piba maukogi ki Congress da adugumba directive se amuk policy program and action lokhat payaba executive policy lokhat payaba adugumba directive oiba directive amani hari ba mata hari ba determination si da yauri basi world gi lady ba laibak kun humdoini masigi manung sida drug trade drug produce toba drug transit puthok pusin la lol itik amadi transit oina season number transit point mayam ama nena haiba adugumba laibak kun humdoi mahakna maming pali du manung da India Pakistan adudagi Afghanistan including Myanmar adudagi di Central America ge laibak sing aduga China siguma laibak kun humdoini adugi list to the yauri base majors list to high aduga hoziki list se pikhat kribesida mahaki wahi mayam amasu yawi aduga adugi determination presidential determination dugi loishalak pada mahakna hari basi hari ba lamduna masa masana lamdugi siguma drug supply drug trade se masana thingzadra bataragadi face consequences kaina ga haiba wahi amasu yauri masiga mari leina ne ikui dana khoina geopolitics ki angle de khitang yenglak pang matamda America and Venezuela hojikse Venezuela ge president Maduro sisu drug trade ka mari leina ne haiba gi namada hana de gi hauna Venezuela da leiba sigi hostilities se amuka hena kansalaga military intervention bhawa changsalak pagi mong da leiba adugi sum mathakta som the back to home India da laksalak pang matamda na hojikse India and US relations se sum deteriorate taruk pagi sum mathakta handak te ikui dana economic ties so masai gi tariff thamjalak pagi
mari leinana next India na hozik Russia China and BRICS nations sing da sum naksalak pasida America na somehow India da sum punish tawning bagi wafam mamsu yawba next point ana hozik ayamba na Bangladesh na India gi northeast region and Myanmar da leiba hoziki akoi basida some kind of geopolitical development sum leirakli bazi hena chawkhalakpa next Luriba question ding asai Donald Trump na high kiba face consequences and high kiba se ultimately India gi leiriba northeast ki oina di ngasai gi drug trade ki yamna phong sana hotspot oriba se kogi Myanmar de phawjal aga Manipur Mizoram Nagaland gi areas adugumba intervention phawba lakadra haibidugi question da masigi topic se thamjabani hiram se khana janabigi namakta maramdi sigi context se why is it important to Manipur have that for 2+ years Manipur da housing se narco terrorist na fun tauba adugumba irang ama lotion ba naidana adudagi de mafam ching da chatpa ngamdana adudagi miyoi kayama chu displace taroga some sort of a yamna loiba naida ba check met ki mong da leiba irang masi chu lotion na leiri aduga masigi behind the scenes da leiri ba chu narco terrorist activities man funding tauba aduna sigi Donald Trump ki statement aduga India su masigi list yauksalakpa Myanmar su yorokpa adudagi sigi manung sida si myam sigi marak sida Manipur sidi border state amu oibaga loina na already masigi China se phangbaga haiba another new political geopolitical steps myam lakhotpa taraga de Manipur sina mayai chabuk sida kari oi hauba tagadage haibagi agenda da masigi topic se lakhochabani thintaba leitana koi khana jage but before that ngasi election directly ba speaker sing ihan hamna makta da saktak jage ai hek oi thangba election bi base independent researcher oja Rakesh Puyan mi oja butaram mokchari ai extreme left election bi base saknar ba editor for Imphal review for art and politics ni oja PRADIP PHANJOUBAM ni oja busutaram mokchari amadi ngasigi program se join to be together through online media from Delhi oja Dr. NAOREM BOBO media spokesperson for DMCC ni oja busutaram mokchari from Delhi Yan han made oja PRADIP han lakchege oja hojiki say before we go into the geopolitics changdringai da hojiki India su yaru ibal list sida drug trade drug transit drug produce to nation mayam gi su manung da maruina ngasai gi opioids ki adudagi di ATS na haiba ching makayama su list story masigi sida India si su list sida yaure aduga India gi oine de man loi khangnari se Pakistan gi through dagi la aga Punjab lom dagi changsalak ama aduga atopam na ngasai gi golden triangle through gi route dagi la aga from Manipur Mizoram dagi taroga India gi mainland changkhraga ultimately destination the US the yoki bagi duguma drug trade amasu yauri but sigi mayai chabuk sida Manipur sena yauraga already Manipur se suffered auraga lady ba hojiki lady ba irang sena barang oiraga but hojiki President Trump na pirakliba presidential determination hariba keno sida India is Europe taraga India is Europe abanina sigi consequences se ultimately kariguma khud thage habetaraga di United States na Manipur gi di kari fibam dalakani already sida yam sathina fibam sokna leikraba situation oikrabli na wajagi kari wakol thambi sigi sida kuna hagi geopolitics ka khaidona di yaro da sin singa independent study to bli ba ga da hagi hagi hari na koi USC galagi I think under pressure leba koi ma'am rising power ma'am si China India si pun gidar habin chati ba hanang si India so China rom dan election be mo da hek uba Shanghai meeting di yaro ba kholo ba aluga asi circuit se chang kan sida USC isolator ko dan ki ba aduga hajig si US ki dollars na dominate le to le do atopa financial system evolve to wigi wari ga sim san ko hor ko ser moina Russia hoi yauna ko asi he hu torpa thaina Gaddafi da lan ta na Gaddafi twai risu sigi proposal ma le ro bagi mai si currency to mom charai si world standard si kana hun dollar gi parallel system am hoji gan hor wi ba tor pota si pos leiba adi pot ki so argon gan India ra ke su moina jangal ko tha bai do ke so oi thoi do pon China ra ma ko tha ke so oi thoi do pon hanjan tor ne China ra su 200% tariff tor again tor ga ya last han dok ko tor to asi posi oi gine khale da se moina bully do ngam ba kambu Latin America le kambu sing sira khara tor kadra aduga moi de su dependent oi ba moi de gi ko asom de gi haijalaga immigrant man chang ko le bisira moi target to kadra hai pot adu leiba arata se na US ki especially after Donald Trump la consider masi magi hanegi from the US o kinari ni moi gal si 22nd amendment po semdoga masi third term ya no toni ga to wi dictator gi mong chhal ko sira moi so sonda America da ho moi gi section na di si nungsa thina matam yor pa adu mana
Haji Congress bypass or executive fiat or Ganagas Topa or Topa. Heidi Act laws, Hamilton Amana, which some ordinance authorities, man ordinance authorities are living on his talks of Mana Pamela, Hizalaga, constitutionally. Kuana muna na hodo ba haji ki ton ba kana emergency ta kan simo executive fiat ki mana soi to post ta thre kan am to le si po sam chaun le ko mer ka so adeta haji to si drug ki problem chaun le khang ya ga ultimately the target adu ma market to US market sin chaw ni asum da changkhal le ga si deviant behavior su adum chaun le na mo gi da mo si mapani yem da yam na composite society malaga su mo si am division sam chaun le ba adu ga inakun baga lai which has no space here le mai gonna see disparities adana sigi manum su to one down the second tola has mo hana kon motori se mo su gonna see tasena polarization of the judge kalakpa kadanga hoi right wing white supremacist kambugi singsin America first kan dorga America haraka na moina white singsin American ni sing American ni kan to kambu se le kan se da Asir challenge the way posi su habit or quite geopolitics aduna moida CGC man pakan the last posada ani ka hai posao adi posada drugs ki ja su yenga history yeng che drug ki su moina ta sena hui golden triangle and hope is America could see out ta sena hui shall be dakar ni ibdiya si 1949 da China the revolution to Mao Zedong hina adna China nang me haita revolution hoga kuya kan 1949 da Tiananmen Square da ganona Mao Zedong phiran chikale red flag chikale adigi tam tam ngam kan sida Kuomintang mogi nationalist me ando changke shek hogi party si tung hani bai dar halaga kambu na Formosa Island adina Taiwan hari chakre ad kambu madi division of musu hai tam naga Burma has like a shan stays a later. Are Burma Chapi had me I'm so long than the 951 I see 48 the Burma independent way. Al 48 something with Kangkong Zaman is who about Kai that I can't lady Matam Jira China Agis by me La Chankalakam later. Later consider Muina Yadi Alindaba Aruga Tantoniba the came to Tamondo Kono with Tantamana name in Hitarogas by some of them to Tantono Torigo. I said Burmagi has military ladies military psychology moina lebang ato ni ka heavy psychology lesu asumi am sigi heavy nam le kha ta tuanam cha chakre na ta bisda ajiki gana sing Chinese Kuomintang me am si division home ji moi le wak la le slare ade America da pildo America na ko to get America hosia da kan anti communist gana siam kan sathari west ka Cold War la kan sida west ka daga eastern bloc haidare ne gana gi USSR ki bloc sika China asun losen kan moi yamaning de Vietnam so Vietnam si communist haidale en lang doridna ada asir siam kana China su communist loksa kan se mo siam ya mo nung nang ba haidare ne adana moi Kuomintang Burma le salary Kuomintang hindo ada matin CIA na chang na matin pangthale ada Burmese me amsna yenga spy me American na pang changna moi le wak toning to le samu siam dina pro chak bhai dar a kamai to ge da khoi gi se Kuomintang me le re le kan moi American mating pang hindra pesa financial to le me pesa finance bisandra mai kui jatra kan 1960s hogla kai da khoi gi USSR gi kambusiga Stalin hoiga Mao Zedong has killing refly. Yanada begi mo to busla. Yanada begi uda mekana mo Russia has a greater enemy no moina USSR has na China ro chung thlewa. Hangena Kuomintang duna China land to dumen mating pangamena. Other land to kamu dra moina mating chung thla mating pangale. Mao Zedong aduna ko 1971 da Kissinger na chalaga ada si chawnai unare. Ademan element sembira mo 1972 da President Nixon do chalaga mo Mao Zedong unare adegi mogi romance ma China ga America romance hogre ru ga sai Kuomintang wen ma mating pang kambu do moi de khuti tharo yeruga noi da duga noi to ko horo habi mo thado grame sai kan se da celebrate karon hai kan se da sai da moi gi han popi gi culture dum le jaram ba mo systematically popi tharaga adegi moi gi refinery sem popi gi heroin sem no baga sem na moi adu trace hogalam si Kuomintang kamu na horo mane hai ne ba hai kan se da adega America since na moi gi landu support ok jana ba pechare so gi si Kuomintang ho jarame adedi America na thalo makan sari moi upai le roi ngamro kha kan sari
moisi kan thadu ya blue thang UN da su kan na appeal dore 960 ko sai da Burma na appeal dore UN da su pressure lag ba ade di America na su yar da na yar ga ni thado on hai pasi gi moisi kan haji ki chance lem thado chakhri ba ado moi thado charkan sita popi gi kan su le ho busi di hana infrastructure sense symbol na moi gi local warlord mem sinara me kun sa kan ko ni jang moi me lo pai hore ade golden triangle sa thokre na ba thola kan sira mo ultimate target di moi lai adara kan Thailand hor la ko India hor la ko me to ga ultimately destination ji paisa pai hunda ha ga America la ko moi no moi gi department enforcement DEA sa no sedong thi na hore adana moi America gi ga US consulate mi lai ga hisa DEA ka mo ite yarpani adu hang ma se hang ko to sida sigi lambians council year to aduma simit investigation je si to se moi gi ga no se moi na hana moi gi interest ye nga usannaram do meam sina moi de sola ga mo mo hang ko se yawre ba ada sigi po se ko na America gi ga na sida yengan ha tholei ba gran tholei ba ga no ga si ano ba outlook ka si check in da dia roi adu ga ta sena sai moi desperate oi mo adi mata moi si under siege nei re mo no hati ko se le ka hebi ala moi di hen ta ko mi la pa si hen ina kun ba moi di hen kulai pa mi la pa si moi de no ai ba adi problem si yori adu ga ja masigi India se masigi list da yarok pa se is it concerning for India go ni concerning oi bra amana response to gani already masigi India da moi na to si ga su khut thab dia ro adu ga to ga ha mai trade tariff mem si to ga India su asong America trade phan to na rim ni na ma le da kin solo ka heavy potra him tum nei hai tare ne adu bu asig ke mana asig alternate le khra di America sim tuan ta hobi mo da European mem jin hai ja du ne America sim tuan ta horoga maning le horoga mo lingen le horoga amaning le honi ka hai posi hainari pone ba European analyst mem na aduga as America na hasgi Europe si mo da mi chang chang ba mo mi chang da ho Trump ki mai wa kan si kari no hon da bija tariff to kan se 20% ka si European allies na to toksali hasgi ber handan raga negotiator ko asmai to kan se kari ko da European sing America si tina yaro in haira di America si potoma ta honi ka hai pos leba aduna akoi halaki sidasu larger politics to larger geopolitics da aziki pothore si so asi manung jalaga pa ora idraga di isolated ora di yam kana accurate ora in thanjake okay habadi already ekoi ozana thambi be matung ina yamna mamang dagi from 1950s ki mamang dagi hona lerakpa asagi political instability political regime change mayam sina maram oiraga adudagi horok vacuum makha carry on taraga ultimately si people si bolak pani it's how geopolitics work aduga nations ta dum lakpa mong dini but makha na chathar ke jara ke salak sege hosiki list phong basida so America na khwaidi ki chawna tainari bese China ni mokhan hari bese China is the biggest producer of sigum synthetic drugs ki matang da mahana sumaral siri aduga masi ki da maral si bese China ga US gi relations de khoi dum khange hana di hauna ri se hadi China na su challenge or even USA but masiga mari leina na ina pusaning base Venezuela gi case Venezuela si su hosik Nicolas Maduro se United States na hari bese masa ma se drug ki ngasai gi trade ki manung sida one of the worst state country mo oira banina khoi masigi sina khoi thinghauda ba yade manam di Central America ni aduna yamna nakpa country mo oibinina thinghauda ba yade haibigi namada mana Venezuela da dum mamangi term da gi Venezuela da dum smaina attack tawning ba gi mong na dum leibase urabani but after a term amakala ga handaki second term so da yamna assertively yamna aggressively Venezuela da onsalak pa aduga magi nama se ngasai gi drug sida pallaga tarok pa aduna masigi drug sida pallaga nama sida laksalaga di Venezuela da tawriba hojik military intervention tawbagi mong da hogre sige same manana muk khogi India da budi adugi step tumak laktraga su thangnari ba lebak sing for example Myanmar bu oiro na traga Bangladesh ki khoi angle ama lady already Saint Martin Island da masai gi military camp ama sabagi sigumba gi military intervention ama lakani habagi chingna ba leibra da kari khandi Amrita hama muktada ngasigi sugumba ya maru eba topic sida khana nainabagi kawbirapa sigida makta hamada SKTV bu thagasari dongi wahang jingdogi pakhomse bizadring sida hamada koina ngasagi tamu pade mazu thambigi background adu kaino dagi lokhala kanda koina nainabi ausi kitang akoi kaino sida su Manipur gi context su kitang contextualize to jage samjanna na hona jaga da hoina war on drugs kind of Manipur the story the nako aduga May 3 dagi akogi May 2020 day thole ba crisis ida su akogi poppy plantation gi drug ki kari isi su akogi am saw ba no issue mo ina sida factor mo ina yawri ai dare ko an ahamada akoina emphasis speak the was point si ai understanding the akogi golden triangle yes golden triangle tamu pardin ju pani ba golden triangle si
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯎꯁ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯅꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁꯦ 200,000 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯤꯛ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜꯒ ꯅꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯇꯥꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯡꯒꯜꯒꯁꯨ ꯅꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯟड ꯇꯥꯔꯤꯐꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ US ꯀ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯩꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ US ꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯟꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯠꯇꯤꯡ ꯁꯦꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯃꯤꯠ ꯊꯤꯌꯥꯟꯖꯤꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯇꯤꯟꯅꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯇꯤꯟꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯁꯤ ꯖꯤꯟꯄꯤꯡꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯣꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯨꯟꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯦꯟ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯂꯣꯁ ꯇꯨ ꯗ ꯗꯤꯄꯦꯁ ꯗꯥꯔꯀꯦꯁ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯀꯣꯅꯣꯇꯦꯁꯟ ꯄꯨꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯗꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯟꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯁꯦ ꯃꯥꯅ US ꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ there is a method to his madness ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯤ ꯑꯉꯥꯎꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ US ꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯦꯁꯤ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ US ꯀꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯃꯦꯁꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯡ ꯇꯦꯕꯜꯁꯤꯗ ꯀꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨ ꯁꯝꯍꯥꯎ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯦꯐꯒꯥꯔꯗ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯥꯔꯤꯐꯀꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 25% ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯇꯥꯔꯤꯐꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯁꯤꯗ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯇꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯖꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯕꯔꯍꯨꯗꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯃꯥꯔꯇꯤꯟ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯦꯒꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤꯀꯣ ꯐꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯇꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯤꯒꯤ 2024ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯍꯧꯀꯣ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯌꯨꯅꯨꯁꯀꯤ ꯃꯨꯍꯝꯃꯗ ꯌꯨꯅꯨꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ US ꯀ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯁꯟꯅꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜ 25 ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯇꯥꯒꯣꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 10ꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯨꯡꯗꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯇꯥꯒꯣꯡ ꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯁ ꯕꯖꯥꯔ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯃꯥꯔꯇꯤꯟ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯗ US ꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯦꯁꯔꯇꯤꯞꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣ ꯄꯦꯁꯤꯐꯤक ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯕꯦ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯡꯒꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯀꯦꯂꯤ ꯂꯣꯀꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ US ꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯁꯝꯍꯥꯎ ꯊꯤꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ
aduna sigi posi amasu lai adubu drug ki angle dagi yeng bataraga di ngasai gi Venezuela gi wafam adagi China gi wafam si lai jing ngasai ma gi pressure politics ki kari gi adu gi wafam katana tabada se understanding khaju restore China ga ko TikTok ki kari matanda TikTok consensus kaina wai Beijing da China na invite tori ma ji koi satpa yawa gi kano da huji lai lai da understanding khar develop tawra mina ko aduna sugum samina ma su thoka dori sidai da yamaru eba crucial issue ma di drug ki wafam sine koi masidai da koi synthetic opiate drugs wai ba koi koi kaino se fentanyl na koi am sathi ba drug ma haidare ko ma ji kitang overdose wai ba kan mi je dum si ba aduna US da koi sahi khara ji da koi yamna drug overdose da si ba ji masi kari ga mari laina ga kan nga sai gi koi na number 4 morphine gumba adagi amphetamine synthetic drugs gumba atai tai su yauraga su nga sai gi ma gi case je koi fentanyl gi keno se sina overdose or si sang to mati wang ba ado haiba fentanyl gi saba da sangi ba magi pepidrone ga na ko gi kitang chemical keno di were ko si precursor chemicals na ko drug se saba da season ba da sangi ba chemical sing ha dare ko masi gi keno se ko gi China da gi maroi na lak pani da magi keno se to pal na tran directive se da so adana fentanyl je kwai da gi chaw ba magi health crisis even national security da bukta threat over du gumba issue amane hadana sahi khrai mamandagi US ka koi China ga top level da my presidential level sida koi wari sana ba sida koi fentanyl gi issue jam kan na puthu yai dare adana jiki koi nang asi khanari ba issue ji ga kaino sida su magi directive sida su ngasai gi fentanyl gi pot masi yam saw na ma yaw yai dare aduga ngasai gi Venezuela gi case zo dum Venezuela gi na kitanga mu kai no ya dare khara mu koi na magi history ma la ya dare magi palliba lebak kulum doi sigi manak sidai da koi ayam ba je magi nebu ai yum lo na ba koi gi Central America gi South America sai gi countries jing o ya dare ko ma ndi mak da mana mu lebak manga khangal le ai last 12 months ki kai no sida koi gi phajana counter narcotics ki kaino je thabak phajana paikhat tab leba manga dana manga se yaw je koi Afghanistan lai re Burma lai re Bolivia lai re Venezuela lai re do Colombia aduna Mexico Colombia adagi Venezuela adagi atai tai su ko myam lai re sigi leba sing jida koi gi US ki kayani magi Donald Trump na head leader we dai mana koi gi war khagat pani khangde koi gi illegal immigrants sing koi gi takthok pa ko moi changhan da ba adagi amana drug ki issues na ba Mexico ga su Venezuela ga su kai ga Venezuela ga di maga relationship se koi gi ideologically kha no to bune na koi gi hana da su US ka kha yana da bi posu lai ko na maroi na Venezuela gi resources petroleum products ko masigi wafam da koi gi am saw ga no masu koi ma na dum khangbiri dun na US na magi backyard hai tare magi akoi ba anak pada lai ba koi gi laibak sing sigi through da sai gi se China da gi fentanyl sangak pa je maroi na koi gi Mexico US border ayam ba je sida power lai ba ado khara mana Canada power sang ya fentanyl se ado na ngasai gi interesting way is na India je kai da ma koi palai no hai ba gi wafam je da mu la sara kan da ngasai gi magi ngasai gi intervention to where military intervention bu to where ba magi in the name of national security kind koi adugi angle amasu laiba ya adu itazu madumaki thudopa keno laitraga su ngasai ge koina India gum ba laiba ama habe dare maga afaba relation amasu lai na koina dum launaraga laiba ama ngasai ge sugum ba issue da palai se koi gi waina di ya maru oi masi amna in depth koina study to bom sang ya dare first ngasai gi chahi sigi January amasung July da koi gi India gi ya maru oi ba koi narcotics control bureau na koi Delhi gi koi Mandi house na koi Bengali market ko sai dai da koi mi phaba gi thaba ma ko drug sena ba koi tramadol phaba gi ko kg ahum hen ba tramadol travelers phaba gi case ma main lai ki masi NCB na to bani adu bu masi gi case kyam yam na maru ga kan da ma gi international implication je kyam sa ga kan da hai ba mioi sing sina salai ba drug rakesh koi gi USA Australia Europe ki leba kyam hai dare ko masi koi leba tara hen hai dare masi koi continent mari da sakhaya ga leba moi gi network amagi kai no ne ba sida gi phagal le je ko adagi atopa mana koi gi Surat base Gujarat ki Surat base over maroi ba India gi company ani ko maming je Rexuter chemicals sabam ga Athos chemicals sabam ga ko magi mapu koi gi Babes Lathia dana magi founding kai no se koi founder se CEO si masi yauna Rexuter gi founder si yauna koi gi New York the 5 Paris de sida zoom kai se na gi kanda fentanyl hai ba koi gi yamna sathi ba US na yamna seriously low ba China da buk ta yamna kanna sai ba sugum ba drug se gi precursor chemical si gi kai no sing se masi source se China de khadana ba India de gi su la pa ho ra
हाइबा मरोइबा केस अनि सिदैदागी ngasai maina phangba concerning am satin oi ya concerning ba DA gi magi findings sing other relevant agencies sing gi finding da India da gi jo se gi fentanyl Habidi India is precursor the chemicals next upcoming hub Yes, habidi yes, ngasai gi yes. golden triangle to golden crescent da chatna bagi pura chap adu chaba masu spot oiba do ondu di oi adu ngasai gi luri di ngasai gi India je pharmaceutical magi company kaino se pharmaceutical industry je dum advance oi ai da re ko advance oi bani na hai ba koi na se ato to pa synthetic dressing sa ba jo koi ephedrine pseudoephedrine ga jo koi na Imphal power ga koi gi kaino se da more rom da Myanmar rom ne am sat le ne ba hai ba myan ji gi ro se hoji Bangladesh yaw re ni adagi se maroi na Mizoram adagi Manipur ko Nagaland to some extent some power ga koi myam sat pani ade ngasai gi sigi India gi presence ma sumaina ma gi list de laiji maroi na sugum ba case khaju leiba adagi atopam na koi na golden triangle gi kaino se ngasai ma mang da pani ba mai tong na golden triangle gi kaino se da koi gi Manipur da phari ba drug myam se gi kaino se yengo da na dong case ko adagi mu irang ne thoba matung da zo mu khitang diversion je koi Mizoram da Assam rom da phagal lai myam se ko adagi mate ya me ba aduna si koi Northeast power sa pa kangbu ma adagi Burma power ga pu gi ba kangbu ma aduna si gi strategic location je da ngasai gi magi geopolitical gi kari gi koi China laktu ba adagi se Indo Pacific ki kaino se da Bay of Bengal gi magi strategic location je da magi presence ma pa ma pa kho pa adugi angle du su ma lebe adu atopam na koi gi transnational koi gi organized crime sing ko maroina drugs ko maje sigi matang se jo mongonda koi gi somehow sigi kaino ma relevance ma lawra kanda koi gi Bangladesh ki area swai da kai da koi gi presence hen hangal na bagi mai ko amasu sana brai da na koi ni yem ya haidar multi pronged strategy ama oina ngasai gi drug kisu geopolitics kisu adu gi mo gi strategic interest kisu sizu pull yoksale haraga adugum bagi agenda amasu yawe hana ozana amaina ubi habagi wafam dini ama kha thajara ke oza bobo su koi delhi de gi join to bi ini oza hojiki drug phaba adu gi di India sizu another one of the upcoming hotspot haigadra ngasai gi golden crescent and lari ba khoi gi ngasai gi India gi list di death triangle natragana golden crescent bo ba high day death crescent kaina ga haiba CC transit sida ngasai gi India da bahau da ngasai gi precursor chemical ba bo sungba horok pa adu provide ka tawba horok ba content kayama lalaga tawbagi report ama su ozana su thambire du ki su mathakta just 2 days ago nominee muki mamang da su Union Minister Amit Shahana address to a national conference of heads of anti-narcotics task force ki conference ama da nominee chupna chathabani New Delhi da masida su ngasai gi online drug disposal campaign na chingba hangdokhiba aduga adugi mafam da su adugi conference su national narcotics control bureau gi annual report for 2024 su phongki adugi report tu ki matungina 2024 da phagat khiba drug ki changsi 11,994 almost 12,000 kilogram of drugs ni India da gi phagat khiba synthetic drugs haibadi compare taroga yengba matam da 2019 da phagat khiba gi changchina just 1,890 aduga just in a few years sida 2024 sida asuki matik yamna hengatpa haibegi athadi ngasai gi list sida India yarok pase it's habedi irrelevant oide maramdi tasengna India manung sida yamna achouba mongda drug produce toba transit and transport tobagi thaba ama chathari habese United States tigisu uraga threat amu oina su haira ibani masigi manung sene ojada hangjani ba wahangsina Prime Minister Narendra Modi gi one of his campaign gi aduga hoji bhawda chathari base India se free from drugs ohen ba Taunariba situation sida hojik se India is free from drugs ilarana 2000 to 2024 se the drug phagat pagi masing sabagi masing atuke mate hingal e India is serious oina khanbi ba drug phagat pa daruga drugs drug free India oina bagi matangda and coming back to Manipur case study ngasai gi drug free Manipur oina bagi adugumba manglandu oiba phangani na khanbi ba kai habini Amangta AMRITA ngasi jengsin biba tamo PRADIP amri now RAKESH pui kai chari adi ama sung miyam yengbiri ba ilai chapunu muchi krumjari AMRITA koigi war on drugs si koigi habet chora ko koina pajau da kenogi US ke si 1971 da July kenoda 17 da president koigi Richard Nixon na declare to koigi kenogi America gi matam sira 1960 70 sida koigi yamna chauba drug ki culture ma America sida hodora pa amadi malim pumbagi oina koigi hanam mamang thakta leramba koigi ganja haina kari ga sum macha masu toromba dai synthetic drugs sing ko sungba hengalakpa amadi koi hogale na sing koigi 20 daina 40 ba manung se yam chauba drug addict sigi kaino sima changno malim sida sandrope sida duna 71 da US da koi Richard Nixon na kaino sima gi
war on drugs si kaino US da haude adu matam sidagi hauraga hauju paungda paidagi chawna malemda drug ki kaino re soi si US na top chele hai report ki official data kaino si moina haibra hagi na singda kaino da torok sida ana masida live kaino sida trend sida moina 2023 da moigi data singda ibra 1,05,000 gumba overdose orga US ki na si official kaino ni ko moigi record helam ba shai sina officially koi Google da kai da koi myam sina koi pa matam thing na jab ana masi myam ji chathar ko matam da hauji sina mo shifting of global powers ya ko super power lam je tan rak pa hauji si China gi anba strong kaino sima cho wama la ko globalization gi kaino sida lakpa amadi India gi su fourth largest economy lakpa aduna masigi shifting of power si lakon US ki chunga rai super power ne leramba somdana Russia gi su power Putin na pipe di magi matang si lakhalaga akoi BRICS summit kumba adi nga sai sangai ko pising lakwi India amadi Russia amni Brazil akoi gi lairiba kaino singsi gi ato pa country makhai si punjal laga choba power amo form torok sida US ki akoi lairiba strategic plan NATO gi lairiba hogi si Ukraine ga Russia gi conflict si marak sida so akoi gi European Union sing da su akoi gi Russia gi da khara support tawning ba yawba tawum su he thoi moi marak sida ko id Ukraine da direct support taw da su ana masum by shifting of power si la ko matam da China gi am kan khala ba akoi gi global power pa khala super power pining wa gi moi super power gi re si la ko matam da in every field si da akoi gi laiba drugs gi wa gira na tra economic wa geopolitics ko me am chi changsila matam US ki mapangan ji swandra drive ki ba gi moi mi pai ba am su leijare ba masa si da ko atumam na ho South China sigi kaino sida block to ya na ba da koi Bangladesh ta uji chita gong ngarang ha na koi gi US ki achobo plane Hercules kai to 150 mo gi personnel ga thajanda torga hoksing asai pan gi ro ina RAKESH na Martin Island gi form mission mo gi koi gi sport ama thamna ba kon rakpa sumbagi angle si hoji mami seng ure ba adu Manipur context ta koi na chingsalang matam da ding asai global gi acho player mai la ga akoi gi India gi oi basu akogi nongpok thongsi hangma matamda akogi lukis policy gi kaino sima hangdor patardi akogi lairiba Manipur sigi lehodoriba akoi yamjadraba kaino se mi su yamjaba nati adu lamgi oina yeng su yam kaino taw nati adu tadi what are the precaution ba masi akoina section magi achoba akoi matamon di yaureba ayi ngasai gi Burma gi lairiba civil conflict sida su civil war ni haire moi military gi oigira amag masi chathabi sida su global gi achochu player am yoksel there is something behind the region. Behind the region, moigi geopolitics oigara natra moigi akoi mafam pam BSM boy oigara asida su Russia yoksali China yoksali ko even US sangjali akoi Burma gi Myanmar conflict sida aduna masigi sau akoi ifu makai ja akoi tholakadaba conflict ki kaino sida Manipur sidi yumthang na laibani na masigi achauba akoi impact sidi adum lakane apabu romda orasu nataga negative romda orasu ana akoi laiba Manipur gi oina drugs war on drug side akoi mamang su myam koi honorable CM lerba kaino sing namasi chathaba amadi hoji Amit Shah honorable home minister na akoi India go ba drug sing gi masigi phagatpa akoi si tawai na myam am chathari adu tari India gi oina hoji lerba pali sarkar ne su masigi concern amadi lai asi US na hairpa sina tongan bam ni adu India gi oina acho concern am lai asi di masigi mai sing u oina sumaina khali kari gi no tari masigi acho national security threat am la ko su kai gi no haibra ngasai akoi lai golden triangle ko yam chaw si expand si la ko matamda akoi lairiba India gi north east ya suoi hainingai leite ba masi solak patardi akoi India manung da lairiba citizens si directly involved town ba ngasai golden triangle expand tor ko tadi masi lambi se hangdor ko matamda yamna chaw ba koi gi naha sing da impact lak pa yai adu makha tarak pa koi generation sing si da koi section ba gi mathau du yamna da especially akoi Manipur gi ko mi ju yam jatam masi akoi gi lairiba hojik te na masi akoi na yam phirep chumba step ching la kholo da ta de akoi borders fencing gi hai ro ko adi akoi gi masi lugis policy hang ko matamda akoi gi afaba makhal gi akoi gi fajana akoi custom sing amadi akoi gi masi corruption free bo myam ma akoi military oi ba natra akoi nga ka do border sim gi do sa masi akoi corruption free yam section mo darka legani en khanje amrita maduna tana akoi hojik ki laiba Manipur gi train sida chathab taradi akoi Manipur da lakadru impact sa haidi masina achouba akoi na singda akoi laigadru bi richa singda impact chobom lakani aduna masi center gi oina su masi achou concern oigani muruk che once hojik thingna pharim ne ko
lambi di hang ko akoi gi kaino Lugis ki kaino lambi si Asian transition way si direct hang na tri adun masida suyam na drug si phar ta di ai hang drop ma matam da ngasai gi syndicate me am si mafia chu chu wa drug kaino sing si involved tor ko ta di masi gi chat ka du ru cha akoi gi Manipur da na ti adu atopa India gi level state sing da so acho ba IPM la kani se masi government of India na mun na khangam gane ba adu mang na hoji si ke home minister na chatharai ba akoi gi thong sing adi Narendra Modi honorable prime minister na drug free oi gadam ne hagale sa masi policy si su akoi gi manung da achouba aron ba agenda myam su chatharam ba yai akoi paikhat pada aduga hoji ki lai ba US na sanare ba kaino se ngasai aina haji ba akoi global power shifting la ko sa global power si superpose Asian countries from the Asia ki kaino sida chuba shifting la ko matam ni na hoji se akoi Asia ki lai ba chou ba akoi China lai ri atop Thailand ki lai ri atop Malaysia lai si ki lai ba chou ba economic hub sing sa masi se growth la ko matam da ngasai ki US ki lai ba continent si shifting am la ko rim ne som da koi global power la matam da adu mang na US na Venezuela da attack to kai gino de Venezuela lai ba koi Mexico lai ba koi Peru lai si de already sahi kya da ki US ka yana da lai ba ne ba koi samai India Pakistan ga smain to smain adu masi global shifting si da US to moi support to do ba lai ta ne som da shifting tor ko ta di mi gi moi gi michang ching chen nem tor ko ta di ngasai super power oi da po ching si ngasai som da China da shift tor ko ta di adu awon ba malem gi por ko ya madumang na ni hoji ngasai gi Saint Martin Island da US ki koi hangdok na ba Taiwan da hoji support tor ga hoji moi gi US ka Japan military drill ga to khalai ba moi gi lai ri ba na Australia gi ko masi gi acho geopolitics sam ne sumain tham jage adu bo koi Manipur wei na di akoi section da ba shya ya di akoi da apik pa koi phiruk amani na masi koi na karam khongthang lo na khwai na phagani ya bya akoi lai expert singa koi gi tanamin na raga koi gi khongthang sing ja hoji te na step by step lo khalo na khwai chungani han wei ra na sumain tham jage amno ga je ai second round dum lak chege oja pradip sigi matang sida ai oja pradip te lak chege okay hoji ki Manipur gi tawriba drug ki already war on drugs ki lere international geopolitics national level myamam leire sigi sida Manipur gi context sa pusalaga hoji Manipur gi lady se hoji PR rule ni hoji Manipur gi lengak si su adum mayam su dum pena da basu lady masigi te na hangjening basi kari hadi prime minister ye makai de ki jo hada Manipur la amela amaka su khogi Manipur gi irang si matang da road map am ta pi de pedam de hai pegi nungnang ban wai ta pen da mayam su phongdorokli habedi Indian Prime Minister mana magi campaign so opioids free drug free India ama lehengani to by 2047 India as a developed country mo hengani habigi magi dream do adugi do effectively yengchen bangam da when it comes to Manipur aduna ngasai gi drug ki matang sa narco terrorist na ching kayam nas mana pura free run tawraga leiba next area some strategic so oi strategic oi bigi sama thakta pura unstable so oi unstable oi raba adudagi di sumaina economy adudagi politics adudagi social cultural mayama ma sumana marai chai tharak pasida will an external power take advantage of this situation for example kona Bangladesh kida yamna hanjan na policy yamna line khoi mayam so haina ba Donald Trump bodi deny to kring ngasai gi US deep state na su changa aga ngasai gi overthrow to gi bani se khasina bu kaina ga highway wafam aduna sigumba khoi gi overtly na taba overtly na taba yamna covert oiba mong da sigumba deep state na other external factors na changa aga amuka hena ngasai gi India gi leriba stability sit amuka hena thukaina bagi fertile ground amo oidribra maram di India no effectively Manipur da leriba north east ki region drug included phajani yengsen bangam da pasigina maram oiraga kari happening oja si matang se khoi gi hoi moi geopolitics hana kan se ri sai gi unstable hon bagi unstable kan mo depend on po si power sing to do si ba si borum sana ra kani aduga hana su lei khidam te sai gi Bangladesh ka se Bangladesh si am sensitive ba aduga aswai si da foothold on pa ma si big power sin si gi tasina akoi notice na hajan ngam dre India hoina leba ring mo mo himnya ba Bangladesh si am kana harim sana lak pai tare matom na sai kan gi Cold War matam si gi hona Cold War matam si da China na kan stand ngamme communist China na ngamme si to kan si US nam kan na si thoi nam kan tor sai hai comment tang to we pot le na si auto angle le sung to Tibet si sin sto Tibet si China local le 951 local le mo Tibet si hana sar mo mo ambanam thamaga mo gi ne hai jara ga pura military to na control to 951 mo na changchal ga local le matung si da US ne kan mateng panga me ba Tibetan sira lan hona ba Tibetan da mai khampa tribe na moi sikitang hena wala ko ba kam hai tar ne ala kamai to ge da moi gi
si kan sida CIA sem toroga Bangladesh ada kan Pakistan oriko Pakistan ke India kan ke su America so kan da moina to da marup sanare ada Pakistan sina kan sida America da moi BSMP kan se Bangladesh da koi komila hari sida sina koi Leslie Halper ki dari Tibet unfinished story jam ne CIA ki declassified documents me adik se ba you like ni ya adum ai manung document moi ina ki me adregi irpanina yana authentic web haitar ni adida komila sisina ga komila degi moi na Tibetan me amsida supply to water Tibetan me amsida som puthorpa ada seri saipan da duga da Oklahoma da pura training dora mu pusalaga si siapa sinar me ba atau kan sida khoi gi India rom zu aje komila si agar talaga sune ado kan su BSMO in haitar sandrokan sida Kalimpong sisu Tibetan me amsam la leba asai sisu ado ne heroin hype da haida kan si spy me am gon we le kan haibi na chong chong ma kan do bhai kan ya na da kan sida India gi su kedang hena kangkong chai ba tam ori tam haidar si kan sia kon sina ba hadak de som su Americana sida safe corridor ma humanitarian kan do bi kan gi Rakhine sida humanitarian kan pina ba gi safe corridor bi ha kan sida Mahmud Yunus ni athora ga ko na moi sipai da moi army chief na yaro ya thatki na amai dal moi so asom su moi reach out moi mi ti se ga som sang de posiam do tawdun le ma hum di oi ba ada sigi si loi check le ro ga hoina chi ang sang sai gi kan se drug si poster so ama alu lat nge se da sigi angle jam le hoi gi Myanmar se so contest am chaun la pa China gi su sai se moi su da ka le hum moi ni na moi gi Indian Ocean gi access da Myanmar se am da ka le na moi su sai si Myanmar se moi control le na ya kon hola jar pa da America se interest roi si ma sa ta ni moi na Hanadi, we missing the same color, and I'm the chocolate when he get it and put me more or consider. Can say, as I do interest like Python. I do it for see other kind of see or in a Hajuki who Janagi access the hydrocarbon, Janazun Gati Python. Aduna, why do get them Myanmar sea has the military, Janagi the military have written with it some way Sakan Pando, Adumicanga, Myanmar, Kaira, Dimension. Lebak tara ando try to herone adu mana deal to ri am handle ko do ne ba amana da khara su mu America mi chang ki ba do wala la ka do su moi u ne na lebak mo in tham jam pa me ba ada ka da Rakhine si kitang China ka na dra ko ma sum to pan ne asi ja sum da hydrocarbon China ki access hydrocarbon si China sun ja ti ba na ai su u ba da si ka do te hui hana Myanmar jun ta si as not to su kachin me am thena ba re ko kang me am thena ba Patang thena ba sida loina maksi chai chai le ma khala sum mon thena ba sum su Rakhine kamu thena ba Rakhine kamu sum chakhi do su urp kan sida mathaki kamu si moi aring ma kan da kachin hoi ade MNDAA hoi aduga tang kamu moi tang national me ga si loina ma aring ma ka tarina asi me am si lanto hai si adu Myanmar sum da Rakhine no sala yana bai poto amanda no sala gadi Rakhine sunga moiwa chai le dang amda da China na som to le se to la kan se da moi khulai supply dar min si ko da ga som da kwai di aring ma hare gadi landi thena da ba to moi peace agreement sai to like the United War State Army se khulai se moi kwai hen ba moi na sai tang hoi ade ko kang hoi adu ga kachin hoi moi khulai supply dar min ne adu hadak August tang trang ma ga gi moi si Kulai supply to China na pressure la pari kulai supply to roin auto rena tori jo sum gi so mem se lan lep kilam tori ne wa lan lepa kan sa Myanmar gi sipai so jon da so som concentrator ma khai kamun ji mo tasin ya na bai mo silop ma le si politics am chong yaw re ba ado sai gi Rakesh na pani posida happening on so akar to phai da hoi gi drugs har kan da Hajis bi narcotics and hairina narcotics na to ba khoi sai hai pharmaceutical gi su lai process si contest am chong le ba si angles ya American companies sina moina patented drugs na empire ada generic drugs har is India sam chong yaw re ba ar mathang ni sab khab kamu si target asisu ko na hajipudi phone road so si am chong la ga ma le sam ha kan hijak ada kan diabetes da ma so patent dor ta na mo na no sandra ge mo tang yon ya dra to kan si India ho mo sina moina jan formula kan lo ta But yaw de na kan de kiting sem boga thadrok pa sum to India sam chong yaw re ba generic doctor India number 3 la ke world yo na sarak pa number 3 mu le ba Israel yaw matham dang yaw re ro
asisu kitang target to mai big pharmaceutical pe ha pa yo kang busina lobby toroga influence toroga asisu control to no mo so or mi chance am le so haji ku mai sen pandra so era ka sai de ta ku kha ku ko pharmaceutical su moi controversy to le pharmaceutical so sing sina moi gi oina peton mai na ha to pani ate to yaro he mo thamaga moi na kan si hidang ngam tang na yo na ba adana khoina AIDS so kan sa khang na hina AIDS adana madom da India thagan hari ko India dai hong na moi formula thwa la ga dum sadro kan sida nari kam ko kan na so AIDS gi da ka ma na si me do la kam sa ngam na right da da si posesu to ara kan sa monopoly ka rek pani na moi pharmaceutical so what sing sinadi say Pfizer hoi adi Moderna hoi mem si moi chau ari mo pharmaceutical le na moi sing ji ya chau pressure su America leng mane bas mai na drug to kan se policy chau thoraga generic drugs si ban to si kan haibigi adi pressure lak bai pose si zorum adum le adi pose angle mi siam dong male adu ga sai gi khoi gi drug si pose de khoi golden triangle si da mahum si da khoi gi mahum ho kan so entity so article mi shift tor gi mahum ji sa hana na shan state le me shan state adu Laos adu Thailand gi non Thailand so is golden triangle si Mekong Turian gi split tributary ni punhon do anu lebak hum tong nong khai hai tar adi point golden triangle point kana Chiang Rai da su le mai yeng pham ja duga nakan loi ya duga Myanmar gi sum sai to mai casino ga so me su jar ka tore wang le yon wi usum adi pham ja adu hajik sina ka hai ta ga si hajam jam yang ling na le ri adu han da gi to nakan moi transit route si Thailand hoi adigi asum sorry na asum yam strict way ba yam strict way ba Singapore da airport kumtha ka semoi pamphlet macham cha yele ngone ba ko na isa sena bo so drug pipe le na yar mo gadi death sentence liable lo ina mion he ka kam posa yam strict way hai ba asum sena aduna transition india rom la pa si poram chule yam chauna aduna si lamben thing ba gi duna sai gi kitang aduna bukhan legitimate do hai tar we gi concern do thingmina si ka haibung do mai hato ge hari thingmina si ka harim lo pon ma za phok sa dana ta mi ngonda mai ko do mi tele to mo da wa aduga kana sita sigi namada sai general drugs ha ba kam si so sa yar we ka ha bai mathang si da mai ka la ka lo ma len so da okay habidi mamang da so already tariff thong ki ba matam da so ngasai gi American citizen da di ngasai gi sidagi pi ki ba India da gi so export to ki ba pharmaceutical drugs sing si so yam da tang na yon dorom ni na mo so effect to ba gi dugum ba paul so myam leki mamang da na maybe ngasai gi ko na ko so ko Pfizer na mRNA to ro mai ko to tere so ate de mam ma to ko san na ga to ko re na odro bu so mo gi moi de video ma kan lo le ra formula u ra mi sa bu ya re ko adu so moi na monopoly sana ne to mu do sana san re na adu asum so kara sigi so kara waro bu gi daga sounding bu gi adu pressure so okay hai po ni na wa mai le no adu mani ngasai yo da rakesh so pan bi hi ba ngasai multi pronged to ba have the strategic importance adagi economic adagi ngasai even political kind of the supremacy magi maintain taw na ba adagi so mathak taw za masi gi the religious angle lam so yaw bra ha ba se tang oza to hanga chake maram di hunin nisang bayai maybe just a few months ago I think last year 2024 the Mali Mizoram chief minister Ladu Homa se Indianapolis se chatlaga mana ngasai gi cookie zo council me world cookie intellectual council gi mi phamam da wapam mayam ngang ki aduda ayamana mana just one line samjala bada an independent Christian state ama pam bagi aduda punning bagi aduda gi adugo mama simning bagi wafam mama se leira badi aduga mase physic independent state Christian state ama pam bagi issue da su aduga narco terrorism and narco terrorist funded activities me amna chathari Manipur irang se da su adugum ba da su dum reflector ibani aduda gi hogi ben have tare aduga ikui da noza ngasai gi India Manipur gi irang se yam kana kallingai da mamang chahi da su Christian missionary evangelist hai my maming se Daniel Stephen Corney drone supply tor magi Myanmar gi lal holup sing da su even cookie armed militant sing da su drone supply tor ga tambir bagi paina bagi tambir bagi dugum nu amalai ki duga ma se Manipur da la amaga maina matam khara Myanmar rom da su leira maga chan khre mang khre duga ultimately India na di phawang ngam ki di but Nepal da leira kan Nepal da di ma se phaki habi ga thadi somna kan da ngasai evangelist ka changsala iba ma se kanano habi se moine budi public da leiba reporter di ma se street preacher just a Christian missionary preacher oina maina dum hai but still have the religious angle amadi dum yauri independent state among asagi cookie gi demand toriba mayam amaka leire smasi gi angle sisu yaw base ngasagi United States su masi back taroga adugi angle su yawena kan bi roza
religious angle se magi Christian state ama sembagi se masi ai mamang na su ai discussion ama da happy ai thamjagi bani ngasai gi ai oina di hariba mufam jida Christian state ama sembagi pose masi long term mai koi kaino ma goal amoina da maina lairam araga su hujiki oina di madu koi kitang feasible oidabra na khali adubu feasible oidi aga ju religion ai basi mioi bana convert tawraga adum won banga tani natra hana Christian wem da myam Christian wali adubu Myanmar ki hujik laiba phibam dida se koi ki Arakan state koi Rakhine no ji maming thole ko Rakhine state ki kaino ji issue je koi myam de khar khenai hai batare ko Rakhine aduga Sin state ko si myam si kitang kaino wai adubu Rakhine ni na khwai da ki maru wai je kaino kan da magi Bangladesh ka taina ba border stress si moina loina control to gi ba ko aduga Bangladesh ka ju taina re adai India ga su nakna re na tra aduga magi sea access lai bai dare aduna ngasai anoba ningtamba state ama semak pagi kaino sidai da ngasai international community ne support to gani haba maki kaino de natraga su magi strategic location ji geo strategic location ji aduk matik maru oi bai dare se kodam moina koina Sofu island gi kaino se sidai da koi gi China na mai Belt and Road initiative gi kaino sidai da koi deep sea port sem dana de oil crude oil pipeline sem dana ko dana Sofu gi kaino semgal ina ba awdai kitang koi Bangladesh om da haigala kan da koi Sitwe hai je ko Sitwe port sida mu India na kala dang gi project sing asai gi Mizoram lom samak na gi port sem semina ba aduga Saint Martin island na mayam na panbiri ba koi gi segasina da su white man amagi kaino da ma ko anonymous oina palaga Saint Martin hai je mu sinamu Bangladesh ki territory wale ko adu ju ngasai gi Myanmar ga Bangladesh ke taina ba koi gi samudra gi kaino de ichada mane ba ko aduna sigi major power ahum ya batare sidai da India gi China gi duga US gi duga even Russia gi ju interest am song la na tra Myanmar da duga Bangladesh ka ju aphaba relation sangwana ba dum honai aduna high region ji magi strategic importance sing asai high ba major power sing sina loina khangba aduga ngasai gi kayani koi gi mafam ji dynamism se adugi matik yam wang rai dare aduna anything can happen ko aduna ngasai gi kari tholok tin hai ba ji koi gi geopolitical analysis to boje koi gi mikup naum sing daga ding ha ki manung da koi gi khana nei na ri myam loi hong bazu ya ba aduna US ki troops lai ba magi sumna gi leba ani gi marakta koi gi friendly oi ba koi military exercise to bo ko pa di masidi adum sanna ba koi gi normal kai no mane ba aduma pu ngasai gi Chittagong area ji da adagi se Saint Martin gi kai no sida sai da koi US ki kari gi interest khar lai ya je mayam sum ngang na mina masi jo koi gi nungsi setana una leng di haidana mai chak tana mai ku di haidana masai maram khar di laibam thoi adubu Christian state ki wafam jena kitang nakana thamga kan da ingon da yamna striking was very wafam mana ngasai gi Arakan state ki sigi kaino sida Rakhine gi kaino sida Arakan army na control to ba da gi tamo president ju thambi gi ba China gi kaino magi influence di laiba je adubu ngasai magi location jina maram wa kan da se India ga jo aphaba relation semga na ba kan honar pa maram di India na ju reach out to na koi low ta ya da handa ki laiba kaino sida Myanmar gi February 2021 da gi koi military coup gi matung de laiba civil war situations da AA na ya ma control to sang kan da India is magi Kaladan project ki assess myam adoga magi strategic location je koi na ignore to ya da ni na magi AA kambu si su ngasai gi negotiating table da phamina da ya da ba du gi post dum u re da Mizoram gi through da kai da ko aduna laiba hongaiba dynamics da ida koi na ya maru nei na ga je ngasai gi drug ki kari gi religion gi wafam ji khata na tabada ko religion gi hangbi ra ga aina kitang koi sokja kan da koi ni maru oi je koi Manipur da leiba yang apik pa state ngasai gi tamo bobo na su pan gi ba koi missing ju yam da ba kang masa furu masa nga ta ni hai dare aduna koi da 1 minute tension bina bang okay aduna ngasai gi koi gi ya maru oi je koi gi drug trafficking arms trafficking aduga prostitution plus ngasai gi international spying networks masi punna coordinated oi ba kai no mana ba koi transnational oi ba koi gi security gi threat kai no ne hai dare ko issue jing ne hai dare aduna ngasai gi high ba arms trafficking ne drug trafficking ne aduga ngasai gi prostitution ne aduga ngasai gi international spying gi sigi network se masi gi yamna fertile oi ba ground ma koi gi area se oi re ba aduna ngasai gi koi na drug economy hai gera Manipur do zik thoi ba Myanmar thoi ba ngasai gi conflict ki kaino myam se sigi funding se koi drug ki sen yaudi ha ba ya roi lai ra ba gi cultivate farmer kana drug tha ba gi pot adu su lai gani adu bu ngasai gi conflict sigi fuel oi ba magi koi gi conflict sigi finance masi koi gi poppy cultivation adagi atopa synthetic drug ki manufacturing hai dare ko masi kaino myam se dagi yauri ne ba aduna koi am section na lai ba mathau ta ba issue se da yeng ga ha ba tar ga de just 2023 dagi horo ibi irang se da yamna micro lens amana yeng mana ta ba ngasai gi finance to picture se su pulap yeng ga adu bai re ha ra ga adu
aduda resolve to ge bapham ni koi batam chulo shalak kadore oja bo boda 1 minute ki 2 minute ki chang tang oja bo boda lo shalak padam tang hangjage oja ka sai koi ge khanari ba mayam sida including geopolitics and national level international level big players mayam ge marak sida Manipur sana pura mayai chabukta already unstable oraga laibani sigi yettegi na oida nungdum langakpa oidegi ni yette nungdum langakpa mayam sigi tabham and sokham se Manipur do oidra and sigi mayam sigi protect on bakari mechanism thamba yai oza tentak na oza gi wakphum khradang thambi Amrita masi amna crucial over Manipuri or situation chidadi akoi na low riba akoi Manipur praja myam na amade akoi levashi so leader sing ade leader myam sa masina achumba period amma low gi matam du chapchana yawreba abidi ngasai gi akoi transition highway sila ko matam da masida truck achau chau myam lakani ko masida driver sing kari sing lakani masi gi si akoi moi gi pothabam kari tham myam lakani masida easy money pamba myam chu tholakane ba adun masi sina koi punai sida sandrok pa ba laina makhala chobo mo oi be sheba adun masi gi kaino singja koi na section na hana dagi hona ai akoi lahou da bata di masi gi koi sandok phi matam da akoi gi thingmangam da ba choba akoi phirup sida mutpa ya ba gi akoi existence sida choba kai bu purak puya ga ne ba aduna masimak na ni ngasai gi akoi gi transition highway lakpa matam da natra akoi laiba Myanmar gi ji hangdok tu ba agi eastern border sing sigi kaino singda akoi gi fruit ki oiba akoi gi oiba local sing akoi indigenous oiba kangu singi akoi thamam thokpa security se matik chana thamo ba darka yam leba masina akoi violence natra duda pam nate masina peaceful lak na ba akoi peace oina ba hai tung koi na chatpa ya na lambi ja akoi hoktion semau ga da masi sem da ta ring sai global ga cho player sing si lak ko matam da moina border to ai da koi si akoi african da akoi nation me am lei na hu so mineral me am lok thok pi grai mai ke no me am lok thok gre but poorest country in the world is African continent da adum hojik su lei ri ai lok thok ra matung moi to bom thok ko ke dum to raga ari some NGOs na da some UN gi khara adu peacekeeping force ni na tra adu ni pi ru raga ai maya unity ground da adum ba khara to raga loisan gi ba myam su lei re ba adu masi gi ke no sa koi mayam na se na khangbi ram gani pa da u da koi di hojik ti internet ki juk ni na koi yeng ba da rum khang le adu masi akoi na yam chaw precaution na ma koi lo ga dam ni amari Manipur gi lei ri state che sini haibdo Manipur praja punamaki obestian mahuri le hogatam ne awna akoi da Manipur praja hek lan si kaino dagi me thate harok da Manipur praja na lauri sha ngasi di aseng ba achum mani da malem takpa haibde khangbo do aji US na soji war on drugs ki mong da tokhale da aji illegal ta khaira adumang na Manipur praja na lauri mi se aran bi natte ba Manipur praja na lauri ba akoi na haiba indigenous oiba akoi protection pibiu indigenous ki akoi gi labor rightful kaino si constitution makar ngak piu border ki laibam kaise nga u kholu hairuse all masi hairuse acheng ba chum ngak tane masi akoi gi kaino laiba hoji narco terrorist natra akoi drug syndicate acho cho che player chauki sang ba hor tore ba hoji kaino sing matungina sai ani makai na akoi more rom da chatpana da som da chatpa chu cham ko leitram ne masi da yam line free and kaino ina chatkre kai no di policing or chu maiti police sang biya ro ba natra koi security guard oira natra administrative or mite changba ya da machine achau khudong chabam phangalen sumain thamjage ana aroi bada koina aina haijaning ri akoi gi kaino gi masi platform si through da akoi gi Manipur gi oiba akoi gi oiba haidi akoi gi lowpham thokpa role sha akoi mangjong na khanna lahodradi it will be too late ayang kaino to matam da aduna masi late oi jing da koi lairiba akhang ai sing lairiba koi expert sing na tanara koi stian cha chap cha ba se koi government of India da thamo wei matam da chap chan jawren sumai tam saki chumo papam ni noje ga masigi discuss of the topic se Manipur si international drug trade ki lambi chathok chachin transit point sigi marak sida in the crosshairs of that and also United States ke president thorakli ba directive ke matung ina India is one of the transit points of drug trade mayam gi oire habesida Manipur sa mayai chabukta pharaga trap taroga leirabra aduga masigi trap taroga oibe taraga di masidagi kamaina taroga khoi safe tawjagani sagi interest safeguard tawjagani haibigi essential adugi point ani ngasigi topic je thamjagi basi aduga maroina hojik luri baje Manipur ge leiriba proxy war chathariba narco terrorist funded and finance toriba adugumba lansi May 3 2023 tigi horoga chahi ani makhai lak basi adugi incident to khatang isolated no ne yengba yaroi masida yarak liba maroina finance toriba drug cartel drug syndicate sisu phajana thiraga masigi lambi si julem kakthale hairaga Manipur da hana gi fibam da lakna ba ge adugumba pambai masu oiba yagani haibagi matungina ngasigi lengbi panelist na thamiki ngasi go ne matang asida the Manipur files was in bigi
tanza laujagi ngasigi saruk yabikiba oja Rakesh PUYAM oja Pradip PHANJOUBAM amadi oja Dr. NAOREM BOBO som kana haga phongjuk chari. Thank you very much. Ngasigi na day the Manipur Files matang ngasida lotion jare ngasigi episode asibu kamdo wage habdo domgi feedback and comments thambira ngasigi na di CHONGTHAM AMRITA matang ngasida kaina na baya thangni jari. Have a good night.